Diama igitondo cy'umugisha urakaza neza nanone ku muryango Doko Sport ya YouTube kugeza amakuru ya sport umunota ku munota n'amakuru meza kandi agezwa. Amakuru yo ni menshi cyane, many updates. Reka ayo munsi tuyahere mu makipe y'ibihugu kubera ko igikombe cy'isi kigeze ku musozo. Finali yamenyekanye, abongereza bamaze kuba bataha basezerewe n'ikipe y'igihugu ya Argentine mu ijoro ryashize, ubwo bakorwaga comeback ku minota ya nyuma 85 ndetse na 90 guteranya iminota ibiri, ubwo ni minota 7 ikurikiraho. Ibitego bibiri byatsinzwe n'umukinnyi bita Enzo Fernandez kuri pass ya Lionel Messi ndetse na Lautaro Martinez kuri pass ya Lionel Messi. Igitego cyabongeza cyatsinzwe na Anthony Gordon biza gutuma ikipe y'igihugu ya Argentine ikomeza ku mukino wa nyuma ahizahora n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Thomas Tuchel na waragira ati twakinye umukino mwiza, nyiratekereza ko ari umukino mwiza twagize mu kino gikombe cy'isi. Abongereza bitwaye neza cyane, ariko nanone nyuma yo gutsindwa icyo bita kuba bari gukritika ibyo twakinnye ni byinshi cyane kubera ko there are million of coaches, ati hari abatoza miliyoni bagomba kuza bakritika ibyo uburyo twagiye dutsindwamo. Atariko no doubt ko uyu mukino watugendekeye neza, nubwo mbere yuko dutsindwa igitego twari tutarakuvugwa gutya, ariko nyuma yo kugitsindwa rwose byavuzwe byo ni byinshi cyane. Ariko nanone abongereza bagize umukino mwiza. Ni Thomas Tuchel rero wagize icyo atangaza nyuma y'uyu mukino gikomeye cyane, ariko nanone ni umukino koko warukomeye cyane ku mpande zombi. Ariko nanone biza kurangira Lionel Messi na Argentine, the defending champion, bongeye kugera ku mukino wa nyuma bikurikiranya kuva mu mwaka wa 2022 bageze kuri finale baranagitwara bakina n'abafaransa. Uyu mwaka nabwo barongeye bisubije icyubahiro berekana ko batageze ku bw'impanuka, barongeye basubiye ku mukino wa nyuma aho bazacakirana n'ikipe y'igihugu ya Espagne, Lamine Yamal ndetse na Lionel Messi ku mukino wa nyuma. Wo bita Lionel Scolari we aragira ati groupe ntago nabona ijambo nyisobanuramo, ati iyo bigeze mu minota ya nyuma dutangira guhumurirwa amaraso tukumva ko urugamba rugeze mu mahina. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo iyi groupe ntago isanzwe, ni groupe itabaho kandi groupe ikomeye cyane. Ngewe ntago nabona ijambo nyivugamo, atari ku ni groupe idasanzwe. Lionel Messi waragira ati mureke bavuge ibyo bashaka, ati nta muntu n'umwe icyo nakubwira cyo ushobora kuguhereza ikintu cy'ubuntu muri buno buzima utakikoreye utakivugiye. Ati niyo twagitwara turabizi ko abahitazi bazakomeza kugenda bababara. Atabo rero bavuga ko igikombe cy'isi cyari cyarateguriwe Argentine, mubareke bakomeze bavuge n'ubundi ntiwakomeza ngo ugende ubahagarika. Uwo ni Lionel Messi watangaje amagambo akomeye cyane kandi yongera no kuba man of the match ku nshuro ya 5, assist 12 na n'ubu aracyari all time top scorer w'igikombe cy'isi. Lionel Messi watsindaga ubwongereza bwa mbere muri kariyeri y'umupira w'amaguru kubera ko ni nabwo bwa mbere afesinganye n'ubwongereza mu mupira w'amaguru. Uwo n'umukino rero w'ikipe y'igihugu ya Argentine ndetse n'abongereza wari wakomeye cyane. Jude Bellingham wagize irushanwa ryiza asezererwa. Harry Kane byateganywa ko ashobora gutwara Ballon d'Or mu gihe cyose ageze kure mu gikombe cy'isi cyangwa se akagera finale akaba yanagitwara. Naho urugendo rwe rwaje kuba rurangirira rero no gutegereza ku itariki 19 ku cyumweru, Espagne, Lamine Yamal ndetse na Argentine, Lionel Messi. Ese ninduze kwa rakino gikombe cy'isi muri uyu mwaka wa 2026. Tukiraho mu gikombe cy'isi rero aho ngaho hashamikiye amakuru menshi cyane. Thomas Tuchel, hari abantu benshi basibibaza bati ese Thomas Tuchel wagaragaje ko ya defense cyane that game, abenshi barimo baravuga bati yitwaye nabi, asimbuje nabi, yagiye agaragaza gutinya ikipe ya Argentine cyane. Ese uyu mutoza yaba ari kuvuga ku ihiki da Federation y'Abongereza? Ese bari bugumane, bari bumwirukane, biri buze kuba bigenda gute? Ese biraza kurangira gute? Amakuru arimo arazamuka cyane ari close tubana kwa Fabrizio Romano, ariko yemeza ko Federation y'Ubwongereza yamaze kuba itangaza ko barimo baragerageza kuganira na Thomas Tuchel kugira ngo barebe ko bamugumana igihe kirekire, kandi ngo barifuza kongera gukorana nawe nubwo batsinzwe, nubwo bavuyemo, nubwo byagenza kuri, ariko bakomeje kwizerera muri Thomas Tuchel. Baragira bati tugomba gukora igishoboka cyose, tugomba kuganiriza Thomas Tuchel kugira ngo turebe ko iyi generation yayigumana tukamugumana igihe kirekire ku buryo n'ikindi gikombe cy'isi yazaba ari kudutoza. Thomas Tuchel rero ikizere n'amahirwe ku rugero runini cyane 90% agomba kugumana ikipe y'igihugu y'Abongereza, nubwo abenshi bari bazi ko nimugoroba birahita birangira. Rero Thomas Tuchel ni umutoza ugomba kugumana ikipe y'igihugu y'Abongereza. Tukiri kubatoza, hari amakuru yamaze iminsi ari kuvugwa ko mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye ngo Pep Guardiola
agiye gufata ikipe y'Abataliyani. Pepe Guardiola ibiganiro bigeze kure. Pepe Guardiola hari amakuru arimo aravuga ko agiye kwita komeza akazi ke mu ikipe y'igihugu y'Abataliyani. Federation ndetse na president Federation y'Ubutaliyani muri football yamaze kubaganira n'itangazamakuru bamubaza bati ese Pepe Guardiola amakuru koko arahari yuko agomba gutoza ikipe y'igihugu y'Abataliyani. Aragira ati twabyishimira ko Pepe Guardiola yatoza ikipe y'igihugu y'Abataliyani. Ni umutoza mwiza, ni umutoza w'umuhanga, experience nziza, ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abataliyani yamaze kubona umutoza udasanzwe. Ariko nanone ndagiye mbabwire ko kugeza kuri saha nta biganiro birakorwa hagati ya Pepe Guardiola ndetse na Federation y'Abataliyani. Ati nta kintu na kimwe kiri hagati yacu kibanga gihari, atariko kiramutse kibaye ntago twabibima, twazanga kwitangazamakuru tukababwira ko byamaze kuba. Kugeza kuri saha rero nta makuru, nta biganiro biri hagati ya Federation cyangwa se umupira w'amaguru w'Ubutaliyani ndetse na Pepe Guardiola. Nanone kandi tugiye mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa, ndi kugeza mbabwira ngo iki gikombe cy'isi kuba kiri kugenda kirangira, amakuru aza kugenda aba menshi. Mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa ho harimo amakuru menshi cyane. Reka duhere ku nkuru ya kasamutwe bamwita William Saliba. Murabizi neza ko yakomeje kugenda ataka mu kibuga ati itako ryanjye ririmo riranje, merewe nabi, nago meze neza. Abiza kugera naho asohoka mu kibuga, asohokamo ameze nkaho yagize ikibazo kinakomeye cyane. Ikinyamakuru L'Equipe ni ikinyamakuru gikomeye cyane ara mu Faransa, ni ikinyamakuru gitangaza inkuru kandi nzemewe kandi ziza fresh gikorera mu Faransa. Cyamaze kuba gitangaza ko nyuma yuko William Saliba agize kira kibazo cy'imvune agasohoka mu kibuga ngo ashobora kumara amezi 4 cyangwa 5 hanze y'ikibuga. Uru rero no rugamba rukomeye cyane kurana rw'ikipe ya Arsenal rwo gushaka undi mu defenseur. Ibi ngibi byamaze kuba bikonfirmwa na Fabrizio Romano yerekana ko L'Equipe yatangaje ko amezi 4 cyangwa 5 niyo agomba guhabwa William Saliba. Mu gihe cyose rero William Saliba yabacakiye amezi 4 cyangwa 5, Arsenal igomba gusubira ku isoko gushaka mu defenseur wo gusimbura William Saliba muri ya defending, cyangwa se bakareba niba wenda nabo bafite bazababona babakoresha Christian Mosquera ndetse no wabita Hinkapie, bakareba neza niba hariya babasha kuba bahakina. Gusa ikizewe nuko cyo Arsenal igomba kujya ku isoko kureba ko yabona umudefenseur byibuze waba uri kuba abereye kuri uriya mwanya William Saliba, kugira ngo sezitaha bazabe bayikina neza nyuma y'ayo meza 4 cyangwa 5 agomba kuzaba ari kugenda amara hanze. Twirukanga cyane aho ngaho mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa bamwita Maxence Lacroix. Bamaze iminsi barimo bamuvuga mu ikipe ya Chelsea, bamaze iminsi bari kumwifuza cyane mu ikipe ya Chelsea, bamaze iminsi bari kwifuza yuko deal ye irangira hagati ya na Crystal Palace na Chelsea. Ariko kugeza kuri saha ibiganiro byo bigeze kuri final stage, barimo baraganira. Nubwo nshobora kumara iminsi ntari kubibabwiraho, nubwo nshobora kumara iminsi ntari kugenda mbisubiramo cyane, ariko inkuru yari hari nuko Maxence Lacroix igikombe cy'isi kiribuze kuba kirangira, ubundi ibiganiro bye bikomeye cyane hagati y'ikipe ya Crystal Palace n'aba agenti be ndetse n'ikipe ya Chelsea banoneho bita byongera bisubukurwa bikajya no ku rwego rwo hejuru, ku buryo Chelsea igomba kwita ibirangiza cyane bikihuta cyane. Maxence Lacroix kugeza kuri saha yamaze kuba yemera ko ya joining ikipe ya Chelsea, ndetse n'ikipe ya Chelsea yamaze kuba yifuza ko yakishyura ibisabwa byose kugira ngo Maxence Lacroix amaze kuba sohoka. Gusa Crystal Palace yavugaga ko igomba kubanza gushaka umudefenseur kumusimbuza kugira ngo abashe kuba bamugurisha uyu mukinnyi. No kuvuga ngo kugeza kuri saha rero ngo ibiganiro bigeze aharyoshye cyane. Maxence Lacroix mu minsi mike cyane ashobora kuba joininga ikipe ya Chelsea The Blues. Bamwita Michel Olise. Igikombe cy'isi nawe kikimara kurangira, urabizi ko nta bintu byinshi yigeze avuga kuri transfer ye kujya mu ikipe ya Real Madrid. Gusa icyo nakubwira cyo Real Madrid iracyari hariya Ardea. Real Madrid iracyapreciatinga Michel Olise. Real Madrid yiteguye kwita itanga bid mu gihe cyose Michel Olise agize icyo atangaza. Ashobora kuvuga ati okay, ndaguma muri Bayern Munich, nkuko Bayern Munich yangaragarije ko inyifuza akakanya ndetse nejo hazaza nkuko akomeje kugenda bigaragaza, cyangwa se agafata umwanzuro akavuga ati reka ntangire ibiganiro n'ikipe ya Real Madrid kubera ko yakomeje kugaragaza ko ari nyemo Galacticos Perez yifuza. Ibiganiro rero bigomba kuzava mu mukinnyi witwa Michel Olise, ni ugomba gutangaza icyemezo cyagomba gufata. Gusa kugeza kuri saha Bayern Munich iracyari ku mwanya wayo kuvuga ngo ntago tugurisha Michel Olise yaba akakanya yaba no mu minsi iri imbere. Michel Olise ni umukinnyi wacu w'inkingi ya mwamba akakanya nejo hazaza, ntago rero twiteguye kuba twamugurisha ahariho hose. Ariko Real Madrid Florentino Perez akakanya nubwo yakomeje kwihisha, ariko ya appreciating ngo bita Michel Olise kugezaho igihe cyacyo cyose uwo bita Michel Olise yatangaza ngo ndashaka kujoininga Real Madrid hari icyahinduka.
hari icyo Florentino Perez yakora kuri uyu mukinnyi kugira ngo abashe kujoininga ikipe ya Real de Madrid. No kuvuga ngo rero aka kanya Michel Olise nagira icyo atangaza, agiye kuruhuka atekereze, namara kugira icyo atangaza Michel Olise ibye nabyo tuza tubishyira hanze ku mugaragaro. Tukiri aho ngaho mu Bufaransa, bahita Manu Ukone, ni umukinnyi w'umediateri ukina ikipe ya Roma, Manchester n'aba agent b'uyu mukinnyi. Ibiganiro byamaze kugenda neza, ariko hagati y'amakipe, hagati ya Roma ndetse n'ikipe ya Manchester ntibaraganira, nta bid, mbese nta kirakorwa. Gusa ngo umubano w'aba agent na Manchester umeze neza b'uyu mukinnyi, umubano wa Roma na Manchester umeze neza. Hatagishwe kumenya Manchester kubera ko irimo iratekereza ku mukinnyi ikahita imugura mu buryo bwihuse. Murabyo ukuntu yaguze wo bita Yuri Tielemans 38, murabyo ukuntu yaguze Santos nta gitinda cyane, murabyo ukuntu yaguze wo bita Ederson kwa mu ikipe ya Atalanta, nubwo byaje kurangira bibaye deal off cyangwa se bikaba deal collapse, no bikarangira nyine bidakunze, nubwo byaranarangiye nta kintu gisigaye cyo kuvuga ngo wenda bari kuri reviewinga, bacyarimo baracheckinga ngo barebe ko hari icyakora kugira ngo agaruke. Hoya ntago bigikunda. Uwo bita Ederson yamaze kuba ava mu muryango w'ikipe ya Manchester United, amasezerano yamaze kubasubira inyuma, ntago bizaba diru igikunze. No kuvuga ngo rero Manchester igomba gutuza kuri mediateur nimero 6, iramukeneye cyane, ikeneye mediateur nimero 6 kugeza kuri saa, ariko igomba gutuza ikareba ugomba kugura wanyawe wo kuza kuba ifasha. Manu Ukone no mu mediateur umudefenseur uri ku rutonde rwa mbere mu Manchester ikomeje kugenda irebaho cyangwa se kugenda yifuza kuba yasinyisha, ariko nanone birasaba kwitonda nanone kugira ngo Manchester yemeze ngo tugiye gusinyisha uyu mudefenseur, kubera ko tukiri kuri iyo deal iramwifuza cyane, iranamushaka cyane, irimo iranamumonitoringa cyane, iri kugenda imwitegereza, ireba byinshi muri ibyo. Nta nubwo abenshi bari kuvuga ngo Manu Ukone ngo ari kuri miliyoni ngo 80-90, oya, ari kuri risk clause y'amafaranga menshi, ariko ntago ari ayo ngayo, ni munsi yayo ngayo. Uyu Manu Ukone birashoboka ko Manchester yamusinyisha, ariko ni ukwitonda bakabanza bakareba ese wo tugiye gusinyisha ameze gute. Ntago bifuza kuba bakora iyindi mistake cyangwa se ngo bahubuke. No kuvuga ngo rero wo wakeneye ni Manu Ukone, bari kugenda barebaho cyane kubera ko abandi byagiye byanga, barabasinyisha amasezerano mashyashya, abandi bagenda bagurwa mu yandi makipe. Gusa nanone kuri uwo mwanya muri Real de Madrid nakomeje kugenda mbabwira ko Eduardo Camavinga nawe ari ku rutonde rw'abakinnyi Manchester ikomeje kugenda irebaho kugira ngo irebe ko yamubyaza umwanya kuri nimero 6. No kuvuga ngo rero urugamba rw'uwo bita Eduardo Camavinga rwo rurakomeye cyane, kubera ko Eduardo Camavinga nubwo Manchester ikomeje kugenda imwappreciatinga, wenda nta nubwo Real Madrid yatanga green light y'uyu mukinnyi, nta nubwo Manchester iratanga official bid muri Real Madrid ngo yangwe, cyangwa se ngo itange proposal muri Real Madrid ngo yangwe, ariko Eduardo Camavinga bwite ku giti cye yabwiye aba agent be ko bagomba gutangaza ko yiteguye guhanganira umwanya w'umuryango w'ikipe ya Real Madrid, ashaka kuguma mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. No kuvuga ngo rero uwo bita Eduardo Camavinga ibyemezo byose kuri transfer ye bizafatwa na nawe bwite, niba agomba gusohoka, niba agomba kugumamo, no mu gihe cyose Manchester yatanga bid cyangwa se appreciating cyangwa se kabikunda ikaba yamukunda ikavuga ko ari igomba kuba yagura wa mbere. Ariko nanone uruhande rw'umukinnyi rugomba kuzaba rukonta cyane, bigomba kudependinga kuri Eduardo Camavinga kwemera ko agomba gusohoka mu muryango w'ikipe ya Real Madrid, ashaka kuba yasohoka akajya kugerageza ubundi buzima bushyashya. Kugeza kuri za Eduardo Camavinga aragira ati ndifuza kuba naguma mu muryango w'ikipe ya Real de Madrid. Inkuru yindi ishyushye bya hatari, Marcus Rashford ibihuha ati Fenerbahce bigeze kure, Fenerbahce iramujyanye, good transfer muri Fenerbahce, amafaranga meza agiye kubona kuri Man U n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ndagira nkubwire ngo izo zose ni fake news, nta makuru ari hagati ya Fenerbahce na Rashford. No kuvuga ngo Rashford ni umukinnyi ugomba kuba yavuye mu gikombe cy'isi, arahita agenda mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Bamaze kuba bagenda baganira na Michael Carrick ndetse n'aba agent bari aba Rashford, bemeranya ko pre-season agomba kwikora mu muryango w'ikipe ya Manchester United, ariko niyaboneka na proposal nziza ashobora kuba yasohoka. Ariko nanone aho biganiro bigeze kano kanya 100% Rashford arifuza
kuba yaba akinira ikipe ya Manchester United bagakorana muri uyu mwaka utaha. Michael Carrick aramwifuza cyane, kandi nanone Rashford nawe yamaze kuba abyemera. Amakuru rero yo kujya muri Fenerbahce na amakuru y'ibihuha, nta makuru hari ya Rashford na Fenerbahce. Aka kanya amakuru hari nuko agiye kuba akorana pre-season n'ikipe ya Manchester United kugeza kuri izi saha. Andi makuru azasohoka nyuma yaho tuzagenda tuyababwira, gusa ibihari kano kanya nuko Rashford urugendo rwe agiye kuba 85% arukomereza mu muryango w'ikipe ya Manchester United muri pre-season, biho bishobora kurangira yemereje na Manchester United kuba bakorana muri uyu mwaka w'imikino utaha. Dusoza cyane bamwita Crescencio Samavire, uyu mukinnyi w'ikipe ya West Ham uri kuvugwa cyane muri Manchester United. Amakuru ahariye kuri Crescencio Samavire biri kuvugwa yuko Manchester uyu mukinnyi zamugura igendeye ku bya Rashford. Ese Rashford turamugumana? Ese Rashford ashobora gusohoka? Ese Rashford arahari kano kanya? Ibyo byose nibyo bizatuma Crescencio Samavire ashobora kujoininga Manchester United cyangwa se ashobora kutajoininga Manchester United. Ijyare nuko Crescencio Samavire uyu muhorandi bishobora kuza kurangira Manchester itamuguze. Kugeza kuri saha nago Manchester ikiriyo cyane, nago igikambitseho cyane, itegereje kumenya Rashford bimeze gute, kubera ko barabona ko Rashford no mukinnyi mwiza kuri uriya mwanya, no kuba wabona undi mukinnyi wo kumusimbuza kuri uriya mwanya muri iyi minsi ukajya kumuhiga cyane byakuvuna cyane. Rero niyo mpamvu bari kuvuga bati Crescencio Samavire yego ari kuri short list, twaranamwitekerejeho, twaranamwifuje, ariko nanone ntago turi buze kuba tugiye gushora amafaranga nanone cyane, kandi tufite Rashford. Mu gihe Rashford yatwemerera ko tugomba gukorana mu mwaka utaha imikino akagaruka mu rugo, turi buze kuba tuva muri deal ya Crescencio Samavire. Ayo makuru rero niyo yari mu makuru y'imikino mw'iri joro ryashize ndetse n'ayazindutse. Ndagira ngo rero ngusabe gukora subscribe niba ukunze ibyo dukora, gusharinga, kurayikinga, gukora igitekerezo cyawe muri comment section. Ikindi ndakwibutsa ko nidako n'umuhondo mwigi Merikiri muri bombe Diama Mwego Football is always my life, ndako naruhago. Icyo nakubwira, Imana ikomeze kubana nawe. Amakuru ya sport yo kuri Dako Sport ya YouTube nakagaruka. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista. No, bye bye.